Dobar dan. Evo mene stigao motorom u Valpovo na kavu. I prvo da zaželim sretan rođendan Lani Petrović iz gradske kavane u Valpovu. Sretan rođendan. Evo standardno pije se produžena kava sa šlagom i deće mineralne. Bio sam u Petrovcima motorom na groblju, malo se snimao tamo. Evo sad sam došao preko opet Petrovci, Satnica, Vladimirovci, Valpovo, jer tu mi se ljepše voziti, ima zavoja, ne, ono zanimljivije je, na kavu u Valpovu. Evo danas je nedelja 9.8.2026. Još jednom sretan rođendan Lani Petrović iz Valpova. I pozdrav svima iz Valpova. Stop recording.